Kajing ajing hikai haki kon samla ban pentebet yaki kam ke baki jutrai lani ke baki don sam. Kalong ke badon kam bat habaki kon samla hi ki shem kia kajing mentoy kan long ya ka lawai jongki. Dei halor kini kajing yo i ke Community Institute of Technology CIT Amlaram Center da kajing kersan jong ke Meghalaya State Skills Development Society MSSDS lingba ke Skills Meghalaya Project kalapen long ya ke skill training ha Amlaram bat soka ke badon ha West Jante Hills District. Haka kanyo teri ukula lengkot araja arpusan layo ban sam yaki sernot syaki samla ki bela pendap yaki jingkai beper kata rupa ungut ki samla kentai na ka tailoring sau punyongot ki samla senrang na ka carpentry bat arpusan ngot na ka handicraft. Hakadi kasgi lawan banyadon lang daw ba GLC Melim MCS ubadairu Assistant Commissioner Amlaram Subdivision kumukongsan uba Lambor Mi Suchen Skill Development Officer MSSDS West Jante Hills District ba compare Polong Headman Amlaram ba B Lanong Director CIT ki kena pasha hikai bat kiwei. dari iba atas profesi kami berdoa beliau kami dari skill dengan profesi saya daripada jurusan kira berpoin dari sini di Komnas dan kemudian the future social nama kampus kita berdoa kita nasi orang kulit iba office e welcome to so di open dia minta minta mawar di jenis bala private shop na akan dia training just a few points about and then emphasize that di bala buat di bala this is just a start. They use the skills of color, paper, keep up to date with the latest steps. Boleh kau cuba ki basuja, ki kamuji, ki kebiri berapa berapa ni jauh kafur na ni syuting kafur kiri bawah bawah tapi siapa jadi berapa kamuji berapa apa di berapa ingin nanya ini mana kamu kau itu isikai mau suri semua asal jauh saja dan ada juga pintu kau itu kalau berfungsi jadi kalau kita mau berbicara bagi lawan setiap apa yang kita ayat ini kita itu challenge apa kita but finally hari ini kita berjumpa kami so kami akan membangun asisten support kami akan bisa berbuat support dari balik orang yang di mana kita memiliki dilakukan support jadi job each other kita kami di perlu kami so we can support each other also learn from each other so that kami training for Mario it will not go to this. Kami pada adalah mungkin congratulations all of you for your hard work. I wish you all the best in the future. I hope that you will be successful in everything in the work that you take.
Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam kajing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha kajing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.